Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel saya kawan-kawan. Di sini saya mau makan-makan lagi. Di sini menunya sederhana banget, tapi insya Allah nikmat banget ya. Di sini menunya ada sambal ati ampela pakai kentang teman-teman. Di sini ada sambal sama lalapnya ada terong muda, terong hijau. Di sini juga ada kerupuk asoy. Gak usah berlama-lama. Sebelum kita makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rizqina wa qina adzabannar. Seperti biasa minum dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman makan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Mantep bener, pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow.
Waduh, mantap guys. Waduh. Letuk jahe, aduh lada. Coba jahian guys. Nah, ranjau.
Wadah. Ini juga udah pedas guys. Seperti biasa guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dibagikan ya guys. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.